leenca keenya ana bar Oromoon bari biyya walitti qaba miti biyya tokko keessa jiraanna afaan tokko dubbanna gaafa asliin dogongore jedhu darbanii na baasan amma duratti mana tokko keessa no asliin sirrii jira ummanni amantaa kiristaana hordofan ummata muka keessa kaa'u maal keessa jedhu jedheen ummanni sun odoo kana dhagoo akkamitti dhufee maaliif sagalee naan taane jecha isin jettan tokkotu gaafii natti ta'a balleessa nama qabu balleessa qaba jettanii biraan dabartan taanaan akkamitti dhugaarratti walii gallamoo dhara irra dibaa haasofneetu waliin deemna nuti dhaloonni amma jiru kun gaafii kanaaf jennaan isa badii qabu badiitti murtanii dhugaadhaan fuulduratti waliin deemuun baay'ee barbaachisaadha nuti ganda osoo hin ta'in ilmaan biyya walitti qabnu biyya Oromiyaa qabna achirratti immoo dhugaarratti walii galuu dandeenya amma kokeet waa'ee isaa kan dubbachuudhaaf deemtu gororroo shirra dhaabbattan hundi keessaniyyuu jechuudha no kun hin ta'u ani tuqama saba kiyyaa hin barbaadu waan Oromoo dallastu hunda hin barbaadu jaalalaan Oromoo walii jiraachuu qaba manni amantaa diigame kamitti diigame torbeen dura mana amantaa kiristaanatu diigame dengada qaalittiitti charchitu diigame waggaa dhibba taa'ii yoo heeraaf seera hin qabaatin dhugaa ta'uu hin dandeessu garuu mooyyuu diigamuu mana amantaa san ani hin fudhadhu mana amantaa kamu diigame abbootii amantaa achi keessa jiru ummata san dursanii sirriitti beeksisuun barbaachisaadha nama akkanatti amanuudha osoo beeksisin tasa godhan immoo miti nin balaaleffadha ummata kiyya waliin waan ummata kiyya dallansu hunda nan balaaleffadha maskiinni diigame maskiida sagalee ta'uu waan biraa ummata amantaa biraa arrabsu waan biraa namni ani amantaa kan hangan jaaladhee kabajetti amantaa nama biraan tuqu kan kosa yoo tuqa waan na dhukkubuuf nuti Oromummaa walitti qabna malee amantii walitti hin qabnu ijoolleen har'a akkasitti gadi yaatee waa'ee amantaa dubbattu kun silaa ummata keenya bira dhaabbattii yukkasi maskiinni ummata keenya maaliif jige jettee dubbatti ture yukkasi warri asliidhaaf abukaatoo taatanii haasoftan asliitu sinitti caale jedhaan anis ijoollee kana deebisuu hin dandeenye akkanumatti waliin ilaallaa jechuudha garuu mooyyuu bakka dhugaan jirutti dhugaa walitti himnee addaan gadha abukaatoo taatanii har'a no bire me na dage yero takka na dage mali ni beta amma yero amman tanati namayyu kamera arka qaba amma aka media te amma media nationality bekama takayote he deebisa kaninaaf namuma hunda gadi bahee dhimma tiktok isaa guddifachuudhaaf wanta group isaa sanii fi wanta namu adda gamanas haa ta'u kanarratti yoo xiyyeeffannee akkamitti waa nafichi si gaafitiya yoo dhiisi ummata sana waliin balaaleffannee yaadni ni fixadha asli haa ta'u sanii miti laal ummata biraa nama tokko bira jira noo sin dhaggeeffadhu ammaatis bakka deemtu kun agalee dhaggeeffadhu sitti masiifu munir na dhaggeeffadhu hatu tulamaaf as bahee asliidhaaf as bahee yookaan arsiif as bahee kanarraa dubbannamoo ummata keenyaaf kamii irra caalaan gaafii kiyyaa bar kaan itti deebina akkasiin si yoo jira bar yaadni kiyya si agalu yoo akkana ta'e baru yoo har'a hamtuun tulamarratti dhufe ajandaa biraa fidee gisee dhufe waa'ee tulamaa dubbannamoo waa'ee nama dhuunfaasanii dubbanna yoo rakkoon islaamarra dhufe yookaan ortodoksirra dhufe kam dubbannaadha kamii irra caala yeroo hedduu gisee waa dhufe wayii jala dhufa ka wayii jala dhufu kana akkamitti hambisuu dandeenyaadha yaadni kiyya ifa siidee jira waan biraatii miti yeroo rakkoon takka dhufte wayii ajandaa jala dhufa ajandaa sammaartu akkamitti hambisuu dandeenya amma masgiidaa gubachaa jira masgiidaatu diigamaa jira okay akka fedhetti haa ta'u mee ummata kiristaanaa gadi baanii sagalee nu ta'aa jira gurbaan kun dhufee ajandaa inni isa ergame qabaachuu mala waan biraa qabaachuu dhuunfaa isaatiin guddifachuudhaaf qabaachuu mala waa isaa haasoo inamoo waa'ee masgiida irratti takka taanee haasoo qabnaadha kana malee ka jechaa jiru mee kanarratti yaada kenni ani dhaggeeffadhu sittan hima munir Oromooni waan waliin dhabe malee waan irratti wal dhabe hin qabu sabni kiyya ishee lafa tuulamaa maalii tuulamaa jedhan kana lafti kan Oromooti Finfinnee keessatti maskiidni Oromoof ijaaramuu miti salaalee abootee dakaa sida taaddee birruu biratti odoo ijaaramee uummanni Oromoo itti salaatee na gammachiisa malee nan gaddisiisuan dhageesse garuu mooyyuu gaafa ijoolleen sagalee taatu namoota summii facaasan balleessaa qaban
bal odoon ana har'a odoo ana ta'ee ibiddi gubate ilaal rafti garagale waan asliin dubbate kana odoo ani dubbadhe ilaal kana jala murree walitti muu qabna wanti ummata keenya dursuu hin jiru isa nan fudhadha isaa amma jechaa jirtu booda walitti deebina aslii yeroo baay'ee deddeebi'ee amantaa kiristaanas jedhi ummata oromoos jedhi yeroo baay'ee deddeebi'ee ummata kana arrabsaa jira nutis oromoo hinuma qeeqna walitti buuna hangana daanga darbinee ummata keenya irra deemne sabarraa dhalanne sii galee ani waan inni haasa'eeyyuun argine har'an viidiyoo adda addaa argee beetii fa'aan kaleessa akkamitti oromoodhaan akkana ittiin jedhee wal lolaan ture mana isaanii seenee na baasanii. Isaan lakka dhaggeeffatanii ani dhageenya. Wanni inni no kan TikTok irratti dubbatee kan Facebook irratti dubbatee maa ogeessa mul'uma sammuu nama duucha jechuudha. Wanni inni Facebook irratti ani biree laal gurbaan amma irraa haasawaa jirtan kuni gurbaan irraa haasawaa jirtan nama sheeka arrabsaa ture. Nama qeesii arrabsaa ture. Nama hogganoota arrabsaa ture. Sila nama kabajaa qabaatee sila ajandaa godhatanii warra sheeka gombisee arrabsaa tureemi. Nama sheeka kun amantaa isaa. Obsi beeti obsi. Egaa nama akkanaa kanaaf jettanii sagalee yeroo amma islaamni miidhamaa jiru ajandaa isaa silaan irraa irristan kabajaa keenyaaf wal jaalannaa. Beeti obsi. Baru qilleensaa seena akkanatti yoo itti fufe gaafa haan miidhame kunis kan biraa dhufe kalee akkasii nuti yeroo hamtuu irra jirru arra nuti hamtuu irra jirra akka islaamaatti mee itti dhiisaa ta'e isaati mee nuti isin kadhata itti dhiisaati mee sagalee dhiitaa san booda walitti deebine murtii nuti haasoo yeroo san nu dhaggeeffadha amma garuu sagalee hanga dandeenye mee qoy si gaafadha. Majlisni Itoophiyaa ibsa inni kenne dhageessee mi'aati gaafii sumarraa hin eegala. Maal jedhame nuti bar dhaloota bubbeeti maskiinni har'a diigame kuni haala bareedaa kana caalan ijaaramaa tasgabbaa nu dhaggeeffadhaan nu hordofaa jedhee itti gaafatamaan majlisa Itoophiyaa Oromoon dabarse dhagaa jirra isa sana siigalee sagalee taana eeyyen sagalee taana saba keenyaaf wanti saba keenya nu caalu hin jiru garuu immoo ijoolleen maaliif sagaleen taane in general ijoolleen social media fayyadaman maaliif sagaleen taane yoo jettee gaafii gaafatte deebii baay'eetu jira haa ta'u malee wanti lubbuu Oromoo dursu hin jiru asirratti walii galla ani oduu namni tokko ka'ee amantaa kan kootu eenyu dhukkuba akka kiyyantu qabne san kan namaas tuquu qabu. Bire laal kaleessa gidee ortodoksiin amaara dhageeffadhu kaleessa gidee ortodoksiin amaaraati fi ortodoksiin oromoo mirgi ortodoksii oromoodha kabajamuu qaba gidee jennee iyyinu waan hedduun dhufe nuti hin gurran kannineef arrabsamaa turre akka islaamaatti jechuun maaliif uummata gada kanaaf garuu yoo gurra kan kannina kaleessa nuti على بلدان وليرت قرون انتاتو نو kaleessa nuti gidee nu arrabsan san nuti isaaniif deebisan kannine akkamitti ortodoksii oromoo bira dhaabbataa jaanii nuqeeqaa turan garuu yeroo sana ajandaan finne yeroo san nuti cal jennee obsinee bira kunne arrabsamaa turre akka islaamaatti akkamitti oromoo ortodoksii bira dhaabbatan jaanii gidee arrabsamaa san deebisaa uummata sadiif kan nu dhiisne xiyyeeffannaa keenya oromoo ortodoksii mirga isaa irratti hojjechaa turre. Waliif hawwachaa adeemnuga ummatuma kolkollee hundaaf deebisaa yoo deebisne akkamitti ajandaa uumame kana fiinxaan keenya ummata mirga kabachiisuu dandeenya. Namoo maraataa fi kolkollee fi kushinaa keessa dhaabbatee waan fedhe nama arrabsuudhaaf deebisaa yoo ka miidiyaa guddaa professionaala ta'e takka yoo ta'e nama dhuunfaa akkuma tokkoof deebisaa kannina. Amma xiyyeeffannaa maali yaanni negatiivii kee dubbachuu barbaadeetii miti maali amma yeroo ammaa ka deemu waa'ee masgidaati. Waa'ee uummata amma karaa nagaatiin gaafachaa jiru mootummaan kan. Qoy bakka sanitti bakka giseen iddoo Oromiyaa fi sabni Oromoo dhaabbate suni wanti sagalee taataniif amantaa keenya jaalattanii osoo hin taane dhimmitti sun dhimma siyaasatu of keessaa qabdi. Dhimma diinaa sharame waan ta'eef ilmi Oromoo afaan isaatii waaqeffachuu qaba waa'ee afaanii waan taateef malee waa'ee dhimma amantaa keenyaa qabaataniiti miti. Itti fufuunee boona siyaasatu of keessaa qabsiisu. Amantaan kamuu kabajamuu qaba. Akkasuma barsanuma jennee barra amantaan kamuu kabajamuu qaba. Amantaan kamuu walqixxummaan amantaa Oromoonis kabajamuu qaba jennee yes kabajamuu qaba. Akka ijoollee Oromootti dhaggeeffadhu Muniir
Dibeba yer dedebite nuti dige hormoni kristana mi damutini saat turjala te kagare giddi ka ta imo rumma ba oromma ko abane beeti amma walitti darbuun hin barbaachisu yeroo san ta'anii eegeen taa'amee jira. Bartaanee jirra gizee taane sanitti ajandaa nama nu uume hunda irraa gurra cufanneeti ajandaa keenya ajandaa san godhannee adii uffannee asoo hin uffatinaa jedhanii itti dhiisnee uffannee sagalee taanee tokkummaadhaan dhaabbannee deemaa turre. Arraas akkasuma tokkummaadhaan. Maatu dhugaas hin jedhu sagalee dhugaa jiru dhaggeeffadhu. Sana nama dhuunfaadhaaf jettee moo? Nuti kabajnee akka ilma namaatti akka Oromootitti kun dhimma keenya baadii amantiitti jiru ijoolleen musliima nu jala tuqamuu qabdu ajjeefamuu qaban jennee oduu baanee afaan bannu. Ilmaan miskiina maaltu dhugaatini jedhe ilmaan bara baraasini jedhee du'a. Eenyutu kee dhaabar nama dhuunfaadha. Kiristaana ta'ee ergama qabu bar dhufee tuulama jee arrabsuu jira bar obboleettii jira namni ergama qabu namni waan dhageeffadhu ilma tuulamaa ta'ee ajandaa nu baasuudhaaf bar maqaa jijjiirate islaama ta'ee maqaa jijjiirate tuulama arrabsuu jedhu jira bar kana nama ላቻ በዚህ መልክ ውስጥ አቀላቂ እያራምዳለሁ የሚል ሰው ለሙስሊምም አይጠቅምም፣ ለራሱም አይጠቅምም፣ ለመንግስትም ምንም ጉዳት ሊያመጣ አይችልም። ለምን የተወዛገበ ነገር ለማንም አይጠቅምም። ትክክለኛ መንገድ ሆነን በትክክል ነው የተጎዳ ነው። ትክክለኛ ጉዳታችን ለማሳወቅ ደግሞ እኛ መናገር ያለብን ነገር ጉዳታችን ላይ ብቻ ትኩረት አድርገ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በቀደም ያ ችግር ሁሉ ሲከሰት የኦሮሞ ሙስሊም አይደለም የወጣ የኦሮሚያ ክልል ውስጥ አይደለም ሙሉ ሙስሊም ነው ውስጡ እየደማ ማለት ነው። ከዓለም ላይ ካለው ራሱ ማለት ነው። መንግስት በአሁኑ ሰዓት እየሰማ ያለው ነገር የራሱን ሚናካ ነገር ነው። አሁን የዓለም ትልልቅ ሚዲያዎቹ እየተናገሩ ያሉ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ላይ ችግር ደርሰዋል፣ በኢትዮጵያ ምድር ላይ መስጊድ እየፈረሰ ነው፣ ሙስሊሞቹ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቷል ነው። እኛ መከተል ያለብን ነገር ምንድነው? እንደዚህ አይነት ዩኒቲ የሆነ አይዲያ ይዘን ነው መቀሳቀስ ያለብን እንጂ የኦሮሞ ሙስሊም፣ የስልጤ ሙስሊም፣ የጉራጌ ሙስሊም፣ የአማራ ሙስሊም እንደዛ አይነት የለም። ሙስሊም አንድ ነው። ይሄንን ነገር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገናል። ነገራችሁን ስትናገሩ ይሄንን ነገር እየገነዘባችሁ ብታወሩ በጣም ይመረጣል። ይቅርታ አድርጉልኝ ነገሮቹን አረዘምኩ። ቀጥሉት። ታፕታፕ ሀሳብ ይለያል። የኔ ሀሳብ ጀነራል ታወራዋለህ። ታፕታፕ አድርጓል። ሊንክ ኮፒ አድርጉ። ታፕታፕ አድርጉ። ምን ይፈልጋችሁ? የአብይ መንግስት ቢቀየርም ለሙስሊሙ የሚፈይደው ነገር አለ። መንግስት ቢቀየርም ሙስሊም ኢትዮጵያ አይከበርም። እኛ የሚከበረው ማስከበር ያለብን ይሰማል አይደል? አንዴ ጀነራል አንዴ ታፕታፕ አድርጉ። ታፕታፕ አድርጉ። አንዴ ሊንክ ኮፒ አድርጉ። ታፕታፕ አድርጉ። ሊንክ ኮፒ አድርጉ። ሁላችሁም ታፕታፕ አድርጉ። ሊንክ ኮፒ አድርጉ። አብይ ቢመጣም ለሙስሊም የሚጠቀመው ነገር አለ። አንዴ ታፕታፕ አድርጉ። ጀነራል ሙስሊም ሊከበር የሚችለው እስላማዊ ኃይል ሲኖረው ነው። እስላማዊ ኃይል ሲኖረው ነው። አንዴ ጀነራል ታፕታፕ አድርጉ። ሊንክ ኮፒ አድርጉ። ሁላችሁም ታፕታፕ አድርጉ። ሊንክ ኮፒ አድርጉ። ሁላችሁም ታፕታፕ አድርጉ። ሊንክ ኮፒ አድርጉ። አብይ ቢመጣም ጥቅም የለንም እኛ፣ ምክንያቱም የራሳችን የሆነ ነገር የለም። አብይ በሄድ መሮ ቢመጣም አብይ ቢመጣ ደረጀ ቢመጣም አብይ ቢመጣ ተስፋዬ ቢመጣም ለእኔና ለአንተ ለሙስሊም አንድ ናቸው፣ ያው ናቸው። እንደ ሙስሊም የት ነው ያለነው? መጠየቅ ያለብን ነገር አብይ ቢመጣ ለእኔና ለሙስሊም ምን ይጠቅማል? ማንም ያው ነው። አንድና አንድ። ስለዚህ አንድና አንድ ሙስሊም ራሱን ማወቅ አለበት ማለት ሁልጊዜ ለመና እጃቤ ተገፈፈ መስጊድ የተነካ ኢትዮጵያ ከተፈጠረች ጀምሮ 1443ኛ ይራ ላይ ነው ያለነው። ሁልጊዜ ሙስሊሙ ለመና የት ነው ያለነው? የተማረ ሰው የለንም። ለምን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙስሊሞች ውስጥ አምባሳደሮች ሀሰን ታጁ ብቻ ናቸው። እስካሁን ድረስ ሀሰን ታጁ ብቻ ናቸው። አምባሳደር ሀሰን ታጁ ብቻ ነው ህሊናውን ያልሸጡት። ህሊናውን ያልሸጠ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ከአምባሳደሮች ውስጥ አምባሳደር ሀሰን ታጁ ብቻ ናቸው ይሄንን ነገር ወጥቶ የተቃወሙት። የት አሉ ሌሎች? ሌላ ሰው አለ? ይህ የጻፈ የመንግስት ሰራተኛ አለ? የመንግስት አመራር አለ? ኦቦ ታዬ ደንደአ ነው አለ? ሌላ ሰው አለ ወይ? የለም። ማወቅ ያለብን ነገር ይሄ ነው። መንግስት ብሄድ መንግስት ቢቀያየር ለእኔ ለሙስሊሙ ምንም ማንም ይጠቅመኝ የለም።
እኮ ሙስሊሞች እኮ መስራት ያለብን ሙስሊሞች አንድ መሆን አለባቸው። ሊንክ ኮፒ አድርጉ ታብታባር ሙስሊም የኦሮሚያ ምናምን የኦሮሚያ የስልጤ ምናምን ኖ ሙስሊም አሁል ሙስሊም አሁል ሙስሊም ሁላችንም ሙስሊሞች በአንድ መነሳት ነው ያለብን። እዚህ ቦታ ላይ ቁርአን እዚህ ጋር እንደ ቆሻሻ ዝመሬ ላይ ተደርጎ ኢብራሂም ኢብራሂም ማን አራርጌ ኢብራሂም አንጋሳ ኢብራሂም አንጋታ በኮንፊደንስ እነሱ ብቻ ናቸው። አንጋሳ ኢብራሂም እና ሐሰን ታጁ ናቸው በሙስሊሞች የተናገረ ወጥቶ ራሱ የት ያሉ ሙስሊሞች ስማቸው ሙስሊም ነው እዛ ቦታ ያሉት ተግባራቸው ጎይ እንደ ደመቀ መኮንን እኮ አሸባሪ ተብሎ ሲታሰሩ ኡስታዞች እዛ ቦታ የነበሩ ናቸው። እንደ ደመቀ መኮንን እዛ ቦታ የነበሩ ናቸው። ዛሬም መስጊድ ሲፈርስ ድምፅ አልሆነ ዝም ነው ያሉ አብይ ቀጣይ ናቸው ሁሉም ማለት ሰው እንዴት ስማ ሙስሊም እኮ ይበዛል። አሁን በአብይ ኮሚቴ ላይ እንደው በአብይ ኮሚቴ ላይ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ላይ ሙስሊሞች በደንብ አሉ ከኢህአዴግ ጊዜ በላይ ማለት ነው። ምን ዋጋ አለው የሲሙ ሙስሊሞች ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊም ራሱን ማስከበር መቻል አለበት። ለምን ሙስሊም ራሱን በራሱ ካላስከበረ ማንም ማስከበር እንዴት አንድ መስጊድ አይደለም በሀያዎቹ የሚቆጠር መስጊድ ይቅርና እንዴት ቁርአንን የሚያክል የአላህን ቃል ልክ እንደ ቆሻሻ ተናፍጠን እንደምንጥለው ሶፍት እንዴት እንደሚጣል ምን ያህል ድፍረት ቢሆን ነው? ምን ያህል ብንናቅ ነው? ምን ያህል ወላሂ አላቅ ምን ያህል ወላሂ ሰው ለሆዱ ነው የሚያድረው። ሱብሃንአላህ ለሆዱ የነገን የጨለማን የቀብርን ጨለማ እንኳን አናስታውስም። አንድ ታፕታፕ አድርጎ አንድ ጊዜ ሊንክ ኮፒ አድርጎ አስገባቸዋለሁ። መግባት የምትችሉት እስቲ ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች ያለው አስገባቸዋለሁ። ታፕታፕ አድርጎ ሊንክ ኮፒ አድርጎ ሁላችሁ ሊንክ ኮፒ ታፕታፕ አድርጎ። ምክንያቱም ብዙ ሪፖርት አለ ነው የምናሸረግደው። ብዙ ሪፖርት ያቀሩ ነው ያሉት። ኧረ በአላህ ኧረ ተቁላህ ታፕታፕ አድርጎ ሊንክ ኮፒ አድርጎ አንዴ ሊንክ ኮፒ አድርጎ 5 ደቂቃ 100 ምናምን ሰዎች አላችሁ። ሊንክ ኮፒ አድርጎ በየጊዜ ሪፖርት ነው ያለ። አንድ ሳራዬ አንዴ መስጊዱ ሲፈር ሳራዬ አንዴ ያያል አንድ 5 ደቂቃ ሊንክ ኮፒ አድርጎ ሊንክ ኮፒ ጎዳ ደቂቃ ሸኒፍ ሲንሴንስ ሳውንድ ኬስ ነው ሊንክ ኮፒ ጎዳ ደቂቃ ሸኒፍ ሊንክ ኮፒ ጎዳ ታፕታፕ ጎዳ ሊንክ ኮፒ ጎዳ ታፕታፕ ጎዳ ደቂቃ ሸኒፍ አየ ዲኖኒ ኒዴሙ ጠላቶቻችን ይሄዳሉ አይቀመጡም እኛ ስር። አየ ስንት ሰው እንደወረደ አጀንዳ ፈላጊ የሆነ ጠላት የወደቀ ጠላት ይሄዳል። ምድራል ኩስት ሲታረጉ ይሄዳል። አየ ይወጣሉ። ጠላቶች ይወጣሉ። ባንዶች ይወጣሉ። ባንዳና ጠላት ይወጣል። ሙስሊም የሆናችሁት አማኝ የሆናችሁ ክርስቲያኖች ታፕታፕ ሼር አድርጉ። ባንዳው ይሄዳል፣ ለቆ ይወጣል ቤቱን። ሰይጣኖች ለቆ ይወጣሉ ቤቱን። ለቃችሁ ውጡ። እኛ ለማንም አንመችም፣ ለማንም አይመችም። እኛ ፖለቲካ መጫወቻ አንሆንም። ወዳጅ የሆናችሁት ታፕ አድርጉ፣ ሊንክ ኮፒ አድርጉ። ምንም የሚጎልባቸው ነገር አለ። ኢንሻአላህ ያዩታል በቅርብ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደኛ ስለማይቸኩል ነው። አላህ አይቸኩልም። ታንኩ ሊንክ ኮፒ ታፕ አድርጉ። ኦኬ ቀጥይ ሳርቾ ሀሳብሽን ቀጥይ። በእንግሊዝኛ አስተላልፊ። በብዙ ቋንቋ ባለቤት ነሽና በቻልሽው ቋንቋ አስተላለፊ። ያወራ ነው ያለው ነገሮች ብዙ ቋንቋ አሳልፍ። እንግሊዝኛ ፈረንሳይም ፕሊዝ ሙስሊሞች እስማዑና ያ ረብ አለኝ። በአረብኛም ትችያለሽ። በደንብ አስተላልፊ መልእክትሽን። እኛ ያወራነው ነገር መንግስት ይገልበጥ፣ መንግስት ይነሳ፣ መንግስት ይምጣ አይደለም። ያወራነው ነገር ብዙ ቋንቋ ባለቤት እንደሆንሽ አንቺም እንደ አሲያ መጨመር አለብሽ። አሲያ ዛሬ ለሙስሊም ትልቅ ነገር ነው ያለቻለ። ዛሬ ወንዱ ሙስሊሙ የጠፋበት፣ ወንዱ ሙስሊሙ የተኛበት፣ ወንዱ ሙስሊሙ የሌለበት ዛሬ እህታችን አሲያ የሰራችው ያለ ነገር ለሙስሊም ትልቅ ነገር ነው። ወንዱ የጠፋበት፣ ኡስታዙ የጠፋበት፣ ሼኩ የጠፋበት ዛሬ ሴቷ አሲያ የሰራችው ያለ ነገር ትልቅ ነገር ነው። ማየት አለባቸው። በእንግሊዝኛ የሚሆን በተለያዩ ቋንቋ አሲያ የሰራችው ነገር ለሙስሊም ሴቶች ትምህርት ነው። አሲያ የሰራችው ነገር ለሙስሊም እህቶች ትምህርት ነው። አሲያ የሰራችው ነገር አላህ ይስጥልን። አላህ ልጅችን ያሳድግልሽ። አላህ ኢማንሽን ይጨምርልሽ። እህታችን አሲያ የሰራችው ነገር ዛሬ ትልቅ ነገር ነው። ከሷ መማር መቻል አለባችሁ። ብዙ ቋንቋ ባለቤት የሆናችሁ እስላም እህቶቻችን፣ ሴት እህቶቻችን ይሄንን ነገር ከአሲያ መማር አለባችሁ።
እዛ ጂጂ ኪያ ጋር ዮዳብ ጋር ሄደ ስድብ የምታመጣው ወንድም እህት ሼር የምታደርገው ስድብን አስጠያፊ ነገር ሼር ያረክ የምትለው እስቲድና የታችን አሲያ ጋር ሰፖርት አርጋት። እስቲ የታችን አሲያ ጋር ሄድና ሰፖርት አርጋት፣ አግዛት፣ ሀሳቧን ደግፍ። ያረገችው ነገር መንግስት ይፍረስ፣ መንግስት ይምጣ፣ መንግስት ይተካ አይደለም። ዛሬ አሲያ የሰራችው ነገር ትልቅ ነገር ነው። ዛሬ እህታችን ሙስሊሞች እህቶቻችን ከአሲያ ብዙ ነገር መማር ይገባናል። ወንዶቻችን እስላም የሆናችሁ ወንዶች እስላም እኛ ወንዶች የተቀመጥንበት ቦታ ዛሬ አሲያ ብዙ ነገር የሰራች ነው ያለች። እንደ እስላም ስታስብ አልሐምዱሊላህ እንደዚህ አይነት እህታን አላህ ሰጠን። አሲያ ዛሬ የሰራችው ነገር አንድ ኡስታዝ ወጥቶ የሰራ አይደለም። አንድ ኡስታዝ ወጥቶ የሰራ አይደለም። አሲያ የሰራችው ነገር አንድ ኡስታዝ ወጥቶ የሰራ አይደለም። አንድ የሙስሊም ተቆርቋሪ እንደ አሲያ እህታችን ሴት እህታችን ወጥቶ የሰራ አይደለም። ታውቃላችሁ፣ አንድ ሰው የለም ማለት ነው። ቀጥል ጀነራል። እኔ ምለው እስልምና አሁን መንግስት በማቀያየር እስልምና አይከበርም፣ ክብር አያገኝም። እኛ አጀንዳችን መንግስት መቀየር፣ መንግስት ላይ መረበሽ አይደለም። አጀንዳችን አንድና አንድ የእምነታችን ጉዳይ ነው። አጀንዳችን አሁን ያለው መንግስትን ማወቅ ያለበት፣ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ማወቅ ያለበት እምነታችን ከማንነታችን በላይ ነው። እምነታችን ከመንግስትም ሆነ ከማንም በላይ ነው። የኛ እምነት guys ibashani jecha timing winning kun undi sadde na jala bada bonna ngati sisu timing guys timing yes ani dakiye akate come on dakiye come on wayne ያው ቅጣ አለቀባም ወንድና አራማክ ክፍታት ቶሎ በል ወይ ከሰል ሁለተኛ ከሰል ወደ ታይምኛ ነቀኖሽ ሙባረክ ተጣላቲ ወራቶ ባሽ ዳጊ አባሲ ቲንክ ቱ ማች ዳጊ ቲንክ ዩ በጣም ሮዚ ያከም በሸነነ ከም ቱሬ ማሻአላ ከሰልን ተቀባ